uyu munsi gahunda z'isi yose zarahindutse, haba mu biciro ku masoko, haba mu igenamigambi ry'ibihugu, haba muri gahunda z'abantu ku giti cyabo, kandi byose byatangiye ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026 ku isa 3:46 za mu gitondo. Iki gihe inzogera z'intabaza zavugiye icyarimwe itera mu murwa mukuru wa Iran, ubwo ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli byisekuraga ku mutima w'ubutegetsi bwa Iran. Ni ibisasu byarashwe ahantu h'ingenzi kandi hasanzwe harinzwe cyane mu butegetsi bwa Iran. Byari bigamije kandi abategetsi bakomeye ba Iran, by'umwihariko umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei. Urupfu rwe rwatangajwe nyuma y'amasaha make ibi bitero bibayeho. Iyi nkuru twarayibaze bihagije kandi n'ahandi barayibaze, buri wese udukurikira arayizi, ariko icyo tutavuzeho cyane ni ibikoresho byakoreshejwe mu kurimbura uyu mutima w'ubutegetsi bwa Iran. Iran irazwi cyane ku isi yose mu kugira ikoranabuhanga rihanitse mu kurinda ikirere. Ni gute indege z'intambara z'Abanyamerika zashoboye gucengera ikirere cya Iran zikamisha ibisasu byahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bategetsi b'iki gihugu ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye ntawe ubirabutswe? Kubera iki radar za Iran zitabonye izi ndege z'Abanyamerika? Izi ndege ni bwoko ki zashoboye guhamya ku rwego barasa ku nzu ya nyayo, yewe no ku cyumba cya nyacyo cyari kirimo umuyobozi w'ikirenga wa Iran? Igisubizo cy'iki kibazo kigizwe n'inyuguti ebyiri zonyine, B2 cyangwa se B2. Iyi ni indege y'indwanyi y'Abanyamerika iri furtif nk'uko babivuga mu Gifaransa. Kuba furtif bivuze ko izi kwiyoberanya no kwihisha mu kirere ku buryo inyura mu kirere ntihagire urabukwa. Ni indege yatekerejwe gukorwa mu ntambara y'ubutita. Bayikoze bagamije nyine ko izajya yinjira mu kirere cy'umwanzi ntabimenye, akabibwirwa n'umuriro irimo kumwoherezaho. Ni indege nini cyane kubera ko ipima metero 52 z'umurambararo, ni ukuvuga kuva ku mpera y'ibaba rimwe kugera ku mpera y'irindi. Ubugari bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu mategeko ya FIFA ni metero 68. Bivuze ko B2 Spirit yahagarara mu kibuga cy'umupira w'amaguru ikenda kucyuzura mu murambararo. Iyi ndege ipima toni 150, nyamara bakavuga ko byoroshye kubona inuma iri mu kirere kurusha kubona B2 Spirit. Ni gute ikintu kingana gutya kigenda mu kirere kikoreye amatoni y'ibisasu kikajya gukora amabara aho bagitumye nta muntu urabutswe, yewe n'ibyuma byagenewe gutahura indege ziri mu kirere bitayibonye? Reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Miliyari ebyiri z'amadolari zishobora gukoreshwa mu kubaka ibitaro na za kaminuza bitabarika ahariho hose ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi byose zirabifite nubwo bihenze. Uko kuba babifite ariko ubanza ariyo mpamvu miliyari ebyiri z'amadolari ariyo ngano y'amafaranga bisaba ngo bubake iyi ndege imwe ya B2 Spirit Stealth Bomber. Miliyoni 200,000 z'amadolari niyo ndege ihenze mu ndege zose zubatswe kugeza uyu munsi. Iki gihugu ni nacyo cyonyine gifite izi ndege. Ntabwo baremera kuzigurisha ibindi bihugu. Uyu munsi bafite mwene izi ndege 19 ziri mu kazi. Ni indege ihari inakoreshwa uyu munsi, ariko icyarimwe ni n'indege y'ahazaza kubera ubuhanga n'ikoranabuhanga yubakanye. Bayihimbye umuzimu kubera uburyo ari indege nini iremereye ariko igahinda buhoro cyane. Bavuga ko iyo igenda mu kirere iba imeze nk'iyongorera ku buryo utapfa kuyumva. Ibi ngibi ibikesha kuba moteri zayo barazishyize mu mababa yayo hasi cyane. Bavuga ko bazihambye mu mababa yayo ku buryo ijwi ryayo ridasohoka. Uku kuyita umuzimu bifitanye isano no kuba ikoranya amayobera kandi ikabitavuga. Ujya kubona ukabona ikugezeho. Niyo mpamvu bayise Spirit, Esprit. Mu by'imyemerere, Esprit ni roho cyangwa se umwuka cyangwa se umuzimu. Ni indege ifite ubushobozi bwo kurekurira ku mujyi runaka ibisasu bishobora gukora igikorwa kizigwa mu mateka mu binyejana bitaha. Kureba iyi ndege mu miterere ubwayo bituma utekereza ko ivuye muri za filime z'amakabya nkuru, kubera ko nta yindi ndege iteye nkayo muri izi dusanzwe tuzi zitwara abantu n'ibintu. Ntabwo igira umurizo,
ntigira kiriya gihimba cy'indege giteyeho amababa. Oya, yo ni amababa abiri maremare bafatanyije. Mu mwaka w'1975 intambara y'ubutita yari igeze aho ikomeye cyane. Gukangishanya ibisasu bya kirimbuzi ndetse no kubyikanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abasoviyeti byari ku gasongero kabyo. Bisa naho nta gihugu cyasinziraga. Icyo gihe imwe mu ndege z'intambara zikomeye Amerika yari ifite yari Boeing B-52 Stratofortress. Kugira ngo wumve uburyo icyo gihe hari urwikekwe rw'intambara y'ibisasu kirimbuzi, icyo gihe mu birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere biherereye ahantu h'ingenzi ku isi, hahoraga mwene izi ndege za B-52 zipakiye ibisasu bihagije ku buryo byasenya imijyi myinshi. Zahoraga mu kirere zitegereje ko umugaba w'ikirenga atanga itegeko ryo kurasa Uburusiya. Iyo zitabaga ziri mu kirere zabaga ziri ku butaka ariko zihinda ziteguye guhaguruka. Iyo zabaga ziri mu kirere zabaga ziri hejuru y'ikirere cy'ibirindiro by'igisirikare kirwanira mu kirere bya Shepard muri Texas. Hano hari inzira ya bugufi inyura hejuru ya Arctic Canadian, Alaska, Greenland n'inyanja ya Mediterane. Gusa muri iki gihe Abasoviyeti nabo bari bahuse. Bari barubatse uburyo buhambaye bwo kurinda ikirere cyabo. Bari bafite za misile zashoboraga kugenda zitoratora izi ndege mu kirere, zizitora nk'izifata udusimba duto cyane. Hari umujenerali umwe w'umunyamerika wigeze kuvuga ko kohereza B-52 mu kirere cy'Abasoviyeti muri icyo gihe byari kugereranywa no kohereza agashishi mu kiguri cy'imigiro. Bari bafite ubwirinzi bw'ikirere bugizwe na za misile zashoboraga kumira iyo ndege ntitarigeze kubaho. Hanyuma rero ubigenza ute iyo intwaro yawe ikomeye itagifite icyo ivuze mu maso y'umwanzi? Icyo ukora uhindura imikorere yayo yose uko yakabaye. Aha rero niho Abanyamerika bahise batangiza icyo bise ATB, Advanced Technology Bomber Program. Wari umushinga batangije mu 1979 ugamije kubaka indege y'intambara ifite ubushobozi bwo kwinjira mu kirere cy'Abasoviyeti ikacyogoga amasaha yose ishaka nk'umuzimu utagaragara. Bashakaga indege izajya igenda ikaza bayitumye kurasa umwanzi atigeze amenya ko ihari, akabibwirwa gusa n'ibyo yatwitse. Byari nko gushaka kureba inzovu itagaragara, indege nini cyane ariko itagaragara. Kari akazi katoroshye gasaba ubushakashatsi butagira ingano. Abainjeniyeri b'Abanyamerika bagombaga kumara iminsi myinshi batekereza ikoranabuhanga rizaba rikoze iyi ndege. Igisa n'igitangaje ariko ni uko iyi ndege itari ubwa mbere itekerezwa ndetse ikanakorwa. Mu 1946 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, abainjeniyeri b'Abanyamerika bari bahugiye mu kubaka imodoka nziza no kubaka inzu zigezweho. Gusa umugabo umwe we yarahangayikishijwe n'ubundi bwoko bw'ubwubatsi. Izina rye ni Jack Northrop. Uyu niwe warose bwa mbere kubaka icyo yise The Flying Wing, amababa aguruka. Niwe wa mbere watekereje indege igizwe n'amababa gusa, indege itagira fuselage, ni ukuvuga uriya munwa usongoye cyangwa se ikizuru ari naho abapilote babicaye, ikaba itagira kiriya gihimba giteyeho amababa ntigire n'umurizo. We yatekereje indege igizwe n'amababa abiri ya rutura bafatanya ubundi ikaba ariyo ndege. Mu 1947 izi nzozi za Northrop yarazikabije kubera ko indege ya mbere ikoze muri ubwo buryo yaragurutse. Bayise YB-49. Yari amababa aguruka koko kubera ko yari amababa maremare apima metero 50 z'uburebure. Cyari igikorwa cy'indashyikirwa, ariko hari ikibazo. Icyo gihe nta mudasobwa zabagaho zo kuyikoresha neza iri mu kirere. YB-49 yari imeze nk'uko watwara igare ry'ipine rimwe ukaritwara ahantu hamanuka cyane kandi hari imikuku. Byaragoranaga cyane kwiringanira neza mu kirere kandi ikagendera inzira imwe ku buryo yanarasa igahamya neza nk'uko abayitumye bashaka. Igisirikare cy'Amerika kirwanira mu kirere ntabwo cyayishimye. Banafashe icyemezo kimeze neza nko kurasa Northrop mu mutwe. Air Force yategetse ko YB-49 zose zari zarubatswe zisenywa. Barabikoze. Mu 1949 indege zose za YB-49 bari barakoze barazitwitse. Ibihita bimuha igitekerezo cy'uburyo ishami rishinzwe ubushakashatsi mu gisirikare cy'Amerika ritaba rishaka gukora ikosa na rimwe. Kabone n'ubwo batwika miliyari z'amadolari baba bashaka kubona ikintu nk'uko bakirose nta kivuyeho nta n'ikiyemereyeho. Aha rero ni ibintu bitangirira guhinduka. Reka twihute tugere mu 1978. Iki gihe nibwo noneho batangiye gukora indege ishobora kwinjira mu kirere kirinzwe cyane kandi iyo ndege ntigaragare. Ninde wahawe isoko ryo kuyikora? Northrop Corporation, ikigo cya Jack Northrop.
bamuhaye amahirwe yo kuzura za ndege zatwitswe, noneho ariko akazikosora. Noneho ikoranabuhanga ryari rimaze gutera imbere cyane. Ni gute uyu mugabo yari agiye gukora indege ipima toni 150 ifite amababa angana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru, ariko iyo ndege ikaba itagomba kubonwa na za radari? Hano ni byiza kubanza kuvuga ku miterere y'iyi ndege, cyane cyane uburyo igaragara. Iyi ndege isennye ku rwego nta muntu watekerezaga ko indege yaba isennye gutyo. Isa n'itagira umugongo n'umwe, ku buryo uyirebeye mu kirere wagira ngo ni ikintu kimeze nk'urwembe kirimo kuguruka. Ibi byongerera ububasha bwo kutabonwa na za radari, ariko bikanayorohereza kuguruka neza. Ni indege ishobora kugenda 1/2 cy'umubumbe w'isi nta kimenyetso na kimwe cyo kunanirwa bigaragaje. Bamaze imyaka bakora ubushakashatsi ku bikoresho bazayubakisha ku buryo bitabonwa n'ibyuma bireba indege. Iyi ndege bayisiga irangi rikoranye ikoranabuhanga rimira ibimenyetso byose byoherezwa na za radari, aho kubisubizayo ngo radari zihite zibona. Irangi bakoresha ibirigize babigize ibanga, ntabwo bizwi. Irindi koranabuhanga rituma iyi ndege itabonwa na za radari ni uburyo eshapoma zayo cyangwa se bya bindi bisohora umwotsi bitawusohora ngo ugaragare hanze. Ikoze ku buryo imyotsi yayo idasohoka hanze. Ibi babikoreye ko iyo umwotsi usohotse hanze, ubwo bushyuhe bwawo nibwo radari zibona zikabona aho indege iherereye. Birumvikana iyi ndege y'intambara ari nayo mpamvu ifite ubushobozi bwo kwikorera toni 18 z'ibisasu. Ibi bivuze ko yakwikorera imitwe y'ibisasu kirimbuzi 16. Ifite reservoir zijyamo ibicanwa cyangwa se benzine ituma iguruka amasaha 11 yose idakeneye kongerwa n'ibindi bicanwa. Ibi bivuze ko yaguruka kuva New York kugera Pekin idahagaze, kandi niyo yakenera kunywa ibicanwa ikoranye ikoranabuhanga rifasha kubinywa iri mu kirere ibihawe n'indi ndege. Muri make iyi ndege ishobora kugenda idahagarara. Irahagarikwa gusa n'umunaniro w'abapilote. Cockpit yayo cyangwa se ahandi abapilote bicara hapima metero kare 5. Ni ahantu hanini umupilote n'umwungirije bashobora kumara iminsi. Imbere irimo intebe ziri ejectable, ni ukuvuga za ntebe bashobora gukanda buto zigasimbuka zikayivamo, umuntu akaba yamanuka mu butaka nko mu gihe bayirashe. Harimo igitanda gito ku buryo umwe mu bapilote ashobora kuryama akaruhuka, gusa nta toilette zirimo. Abapilote bituma mu masashe cyangwa se imifuko irimo ibinyabutabire bita byangiza uwo mwanda. Imbere irimo mudasobwa 130 zituma iyi ndege ikora imirimo itandukanye, nko gutuma igendera inzira imwe itabyinagina, kubara icyerekezo n'inzira banyuramo, ndetse no kujijisha za